TV West nehinda nifutangira program y'Obuhingi N'oburiisa turi omucyaro kya Hamahambo omu Rubanda district Rubanda bakagishara harikabare district omwaka gw'2016 kandi mwena kukumanya ecyange cya Kigezi twagitamu na Kisoro na Rubanda hati iturumu na Kabare bona n'abahingi b'emondi turiyo tukora entabire yo kuhinga mu emondi wareba nintandika nanye ndukuhinga kandi natayira omukazi bamweta Ainea kantachi oguno muhingi w'emondi kumara ubwire buringwa mbwene niwe turaganire nawe erizoba program yitu ey'Obuhingi N'oburiisa turamare kukoreje entabire tuza kutekamu ekirisa omuntabire yitu tusimbera ines rero tutandike kubyara imbibo y'emondi program yitu erizoba tuza kwega kuhinga emondi omuhereza wawe ndi Ivan Tusiime gumananye program n'Obuhingi N'oburiisa. Amazina ganje ninye Ainea kantachi ndabwa Hamahambo town council naza kuhinga emondi ndabanza eshekere namara kushekera naheza ntemu ntabiri namara kutabira ndonde fertilizer intemu namara nteme emondi namara kutame emondi emondi zamera njali bande mbagari namara kubagara ngume ndafuhirira mbwino namara kufuhirira ngume ndazo kureba obazomire ndebe abaharimo bukoko ndondo mubazi bwo kutamu namara kutamu mubazi harugora gutamu gwaheza gwange mundi shubenze kurondo gundi hati nayeza nkarondo gundi nali hazabonera aha muheru ngume mfuhirizo go gwabonere gwagunde ngureke ogombazi no gwacuko kuba no fuhiriza ndatamuru radimiru hamwe na Dyson ubwo kugira ngo emondi zigira amani zeri no kugitaho rwezo kugeta harwezo ngenda shwatwereka ati unotabira obyara utamuna n'ikirisa cyo kutomu omumondi unobotandikire wire kikutandika kutabira ati nke season iturumu ukatabira ryari ukashekera mukwa mukaga ngene ubutiya okuno kwa mwenda hati ndi kutabira ubwempaho naza kutabira namara kutabira njale namara kuryara ntegereza hiziramere ndondo mubazi namara kutamo mubazi hati yangu nze yo kureba nali hazayenda kubambi shubenze kundo gundi go kuziboneza ko kuzitomuita kazumera hawire kinzanga kushora hawire zirabanza zamare sandi 3 muyaka nazirashabuza zitwara wire cyemondo gukora zone kwa hika kusharura ateze turi tubyare izoba noza kuzisharura wire ndaza kuzisharura mu kwezi ko kubanza kandi zitwara wire buringwaho kirarujya ko kwenjure ragwe enjura yagwa munonga ziritonda konko mushana gwaje aza kuba zagira amani zibe zayira juba wene zukunda umushana n'injuranche zirinde injuranche nakashana kabe kake ngeno zibarasinge dona gingana nda turyombire bwenjura nyinji tuzirafuteganitse tuzirabure kukuraje nkuko kucenda ndaguma ngeno musande nafuira nkogo kubanza nashwa mfuhirire urundi rwo kubanza kugira ngo ahubwo kwani kufuhirira ncamura kufuhirira enjure gurugamu kandi gwaheza kurugamo batawurazamu urabanza wareka hakanya haho yesande ushibogarukemo mbazi kuteka musente nyingi kusinge cyo kwihamo emibazi hobwe uratame mubazi mwinji bumwe n'emondi ziburi umusharuwo gube muke habwo kubora baratamuru dumiro tamu Dyson harimo bundi bubazi bwa ubwo kugugira ngo emondi zinyirire mbwene hato shange urakwata nko mubazi gwise miliyoni mu kusharura uhiye munke miliyoni imwe n'icweka hati wata habahingi ushange nabwe utari kugoba kuno muri kabari emondi zine season ningo mwaka gona numba no muhinga turahinga ukwezi kwahinga ukwezi kwe 11 turashwa tuhingo ko kubanza no kwa kabiri ukwa kabiri tusho tushekero kwa mukaga tuhingo kwa mushanje wende zine season 3 izine season 3 ukanumba no muyihamu season 3 kanindunja muhinji turi hamu konka itaka hariho butura hari umukanye wundi abadenda nko kuhinga kanye nko mukazi haja uryandemere abo kwatinyi no mushija haronko buno bandenda nko kupangisa mugwa kasete kandi ndenda kuhinga hata humpaho kindetere kuhinga tuce kayinsharure tuce
konka nobere nyine nk'akasete nkapangisa hahango nanye noganyigwemo kandi ekindi hari obundi aba nyine nk'akabira fatarayize nkwate embulire naba nabwene fatarayiza omubazi gumbulire gwo kufuhirira mbwenu nkanye nk'omukazi ndaba ndenda ngo ajye nkakumwanganyiraho oba nikafatarayiza oba nikasete ko kupangisisha itaka hago kwa nyina abana bundahera ndaba ndenda nanye ngunganyigwemo weshatiwe obwiro bwohingire emondi nohingezo kuguza kurya ninga nohingeze embeho hari obundi ndahinga emondi ndenda ngo zibe zo kurya ntware Kampala hati mbone nk'umufizi y'abana mbone nohinga izo kuguza abantu kurya rero haheza nsigehe mbibo ati zitwabyarira izoba niziha n'ikikaki batera izoba twaryara kinigi okuto kwezi kwa mwenda ubwe kandi ndaba ndazishoroma muko kubanza naza kutabira namara ndonde nyine umubazi namara kuronda umubazi ngumezeyo ndambure ndebe zaba zagwagwana mpindure ha mubazi kugira ngo ngume ndebere utumondi twanje kugira ngo zitantoroka kandi ndenda fizi zo kuhera abana aho cyo wabyara kinigi mazima kinigerera kinigi waba wagirigere nko kuwari kuri handi kugiryara uri hakitore hemondi nka 30 yonke emondi 5 enche 25 ziri mbaho ngene neye erera nare nutamukirisa wotatire mukirisa kunitaka no manyisa ryahwira mani fika kutamukirisa yahwera mani nyora ngeno rankararya mente kunamara kurarya mente orangundi kuronda fatarizo kushwa kutamu kugira ngo nobona nyensa kare zibonera mbona mufizi z'abana norarya mente kumara wire kugira ngo zitema amasha ndaguma ngeno ndaraza ho kashatu nyensa kare shube na kashatu kaho shube mpindure baso kugira ngo zigende juba mbone ko kundahahinga uzitamuziraraho mwe no muzimuzuriraho kumara wire cyo sarere nkonke nyeze 3 mwe n'amashati garimo amase hatigariho kandi turabanza twareka ngo abanze gahora wagahinga gacajubire ziroma zihwemo wena no kuhinga je nono bitagobo inamasha ninga fatarayiza nabantine ente ndakolesa fatarayiza fatarayiza ne gure tate nkaho naho turi notaho fatarayiza yashingisi ndataho bushatu ningabo bazo bushahu bunabura kwate miliyoni kanota muchango rero mbazo tamugwazinga omubazi haro ndagura kanankeji kemitwaro kali kakiri 10 karaguye mitwaro 15 guti konkana bwe katazeza shube ngaruke shube ndete yakandi kandi umushana gwajwa muke haro n'ugutoka uritaka ni kegishayi cyo ngani kirenga nebishaha bibiri mwe nebishayi bibiri nota munka miliyoni mwe mutwaka kana nota munka miliyoni mwe miliyoni 2 zayika gwo kwanda antari kwihinja nabandi kwaneza abahinji ndarunda abahinji bo kuhinga baryare babagare ndone nabo kumfuhira gwo kwanyora ngundu umukazi tinda heka bomba kandi haro bwora ba ko kunahinga bati ne bombe mbulire nze mukupangisa agwo kwanda antine zo kugure boma nze mukupangise boma hagire no wamfuhirira kandi mukufuhirira uko yafuhirira nko gumusibi ndamo bome mwe ne 10 ngene kuza kumara uranguna bwene sete nyinji mina tukutware ba no basa kubotire miliyoni kibiro go musurugona no hikamuhero oyiha mucwingana ki hari wo bunda yinga nteme miliyoni 2 bumwe nyiye munkina ningo bundi nye mu mukaga kandi hari ubujo bw'umushana gwazitera naze nye munkemwe zazindi 2 zona zifi no expecting goba ningarose no kwa turi kuhinga urahinga kugira ati kampinge zere ninga zifi no kushaba mbwe no kushaba zine bizube mondi ebikuziteganisa ibire bwo turazihinga zaheza zombi kandi umwe tuzihinge zifukumbi mungene mondi nazo turazihinga konkaro buzira turejya ikirirambe bayiwabyara ninga n'ubukoko bukuzitahe haraba harimo bukoko ningo bumwe wabo ti hunikire habire hambi bombi ati wembe bono yehunikira ndehunikira imbibo yuno cyunuko imbibo ndaronda makonko nte hasi namara ndondo rumbugu nteho namara ndonde nanka kirolina memere heguru yarya binyasi namara shuke yemonde namara ndonde kandi ka kirolina nte heguru kugira ngo bukoko butazamo bwo bushokongo
kirori n'ejo n'akabazi ko kutamba emondi kuza mu bukoko karatamba ne mungu yo mugusha mbenu wakamemeraho akakoko kayiko karafuka uko buzumemiro tiwazibera nabwe nezitunga obuzubu ino kuzukutega tizihine tie no buzibu buriho niko kora turata mugusha kirori na mugusha tukagwinika tukanyobushera mbenu hene cyo muntu yoba mbene emondo hiro kugira ngo umwe nozibyara zibura gukora ninga zoma ine binde bizubi wazirebera emondi hariho bwora zita mu stoha zaheza zona zijunde ngene utindamanye wamara kuzisharura uzisharuye zihurire wazita mu stoha ushange zona zajundire iwo tokahindura gare kiniji kuyana uhinga hari ubundi abuzabuza mpinga ari rwashaki na gwangume yo kwinga mu rufunjo kabutiyeneye inahingire yo kwinga yo kubandaguzo kwakana nyabo rufunjo mbena atiwe narebo ine monde zitakwinganingana no kikorota kandi ukikora habwa kugira ngo no ine monde ziri kusigasigana munoga ati eki ndaba nzihingire kabuti zire ziwareba zarabize ndaze kuza obwishomero mbagambira umwana barega emondi zirihe ikwera mu 11 mbe ndarima hati wancenga hati umwana wanje barega zayera ntware yo fizi rero buti kandi ubumpa ubundi kwese ndatabira nabwe zirgisha kubugana mutamu yo kubanza abana barahumuruka nico ndaba njenderere ya kabiri ndaguze mbibo ezambibo ezazinde ezindi kuza kushoroma ngiyaguza he mbibo akatare kukina kemonde zo kwingazi nakatare hari ubuza turabugwa katare kandi haje butwabona katare mwe erya butero munyango erya buti hari ubwo akatare karija ubundi kabure mwe no kurinda hari ubwo razigunko bwahwire mu corona tukaziyura twazata bwo kazazitenaho kugira ki aho kutora konka butiya oyine mondi yakebe mbisi kabemerire baragenda ate monde ne gureto bwiro buti emondi merere kwate mitwara 25 kiriga na 3 era kwate mitwara 25 dene bafu abingeno bacara kunde bafu yemonde icyo kuno tituraguze bafu twa barasinga turaguze kitega ara 25 tuco mu kabiri umuguzo budeye amwe n'umuguzo mbwi iko turaguza mu bwinji kunkaro bwo rabona utine seti umusharire mu kimwe cya kabiri yabazira 25 hati muco mu kabiri mbibone inganisana nezo kurye bay ninge mbibo ine bay ayo nanaza kutia kuja ngo hagire mezo rufunjo twatutwire turaziguze mitwara 2 zakuru konka ezo kujya konka butiya zikwese ziragura emitwaro 15 13 zo rufunjo zagiremo abasharaga bay konka na munuti zirimo ngene nayo wari hemonde ezembibo buti na 25 wabo zino naho katukubikanosha n'umufunamo buti hakiri konka turatuzisharuye nitwe zirince abo kanka huri kureba haraza kumagwa kesha ukamuna ngene ukaziri mu ndizange ziwareba ndabanza mpinge uturashage nicyo ndaguze sha umwana uino gugonko go kwenda kwinga ngo inendije mise inhanda hindi ndakuza kwiye mwino ye butebekanise mbibo yawe shaho zo kwikanga 15 aho ndayine kesha mu 20 ati ni mpinge kabuti namara hashwenze kushekera handi zo ku 12 wamara bwire cyo rukwinge monde kumara emyaka 3 n'itanu ndahinge emondi kandi nzirebire me kirungi habwo kwa wa urahinge emondi onhora abona kabuzi nhora abona kabira ko kugura wabo terahinge emondi maze murabusho banjiriye eje myaka 3 n'itanu oyihire muki cyo kwesi imisabu kwinge emondi mazema enyaka 3 eyinamara ndahinge emondi keri yaje yuwareba nimwe najihire ngurireme poroti nagurame bibira nagurama amashamba mazima kuhinga nyenda kusima habwo kuba wabo hingire ti woganda nkabuti naza kurya roni kabereka guri musiro guwareba barampe sete namara kusharura mbahe sete zabo tuma bokwereza bakureba TV iyo ngo mu cyaro twire nahinge mundi gire cyo wagambara abakureba TV baho bahabuze hati abari kundeba ha TV nari kubaja ngo mukwate efuka muhinge kuhinga wa uhingire mundi orahera umwana ugure poroti upangise ubone mesete zo kuba zira kureberera mu bire ryo mu mesho baba
baterera umuraga ngo bahinge emondi bahinge emondi okay yebare kwicheza tukakutayira kandi ukatugesa kuhinga emondi twashemerwa buzima Program n'Obuhingi N'oburiisa kandi turi aha kushoma aha kuhinga emondi program egi nyine John Kayari nyenda kumukusyaho ogu n'omuhingisa wa Hamahambo Town Council kandi rukushangwa omu Rubanda ogu nomwe ombahingisa abakutambura barukureba uko abahingi bine kuhinga hamwe na nebindi mbwenu nakwakira program y'Obuhingi N'oburiisa sebo washimira kubashanga mu Rubanda natwashoborwa kubakira turi kuhinga emondi kandi uri umuhingisa mwetu twenda turebe umuhingi w'emondi ayine kuhinga emondi embebo erukushaki iyo bari munonga muhereza program ya TV West so kubagama amazina nitumwese John Kayari umuhingisa muri Rubanda district kandi urukura na Hamahambo Town Council ninye ndi kutwara change iki umujyo buhingi kandi mu bintu bitwinga munonga umucange iki nituhinge emondi abahingi ni bahinge emondi so nishaka kutekenga ubujunani zo kutwara ubujunani zibwa okubashomesa kuri kuba kubasa kuhinga emondi then bakabasa kugira kibaganyigwamu mu project ejo kuhinga emondi ngweno mu kuhinga emondi oku emondezi nekingwa kimwe kikuru muri Kigezi kandi inama mu Town Council abantu ni bajejumbira munongo kuhinga emondi nke kingwa kikuru omumwanya so baba ni bahinge emondi hine bintu bakwetaga kubani bamanya kugira ngo babasike kubasa kureba ngo bagire umusharuro murungi then babasike kubona amakasente kabayamba mu kutunguka uko program za government zikushira kuje zikuyamba abantu kugira ngo basike kurwo mu bworo bazo mu bugiga so ni tukira kucita mamani kugira ngo twaganira n'abantu twabegiso kuhinge emondi kurungi then kugira babasike kwa umusharuro gwigireyo then babasike kuguzaho babone nezo kurya then babona akasente bwo no mu kuhinge emondi ni umwaka twine mu season zibiri kushira munonga muri Kigezo mu kuhinge emondi season yo kubanza netandiko mu kwezi kwa kabiri 2015 so abahingi nitubatendeka okugira ngo bayo batebekanisize mbibo kugira ngo byaza ku 2015 byo kwa kabiri enjere kutandika kugwa mu season yo kubanza mu mwaka bayo bari ready kubasa kujya emondi zabo kugira ngo zibasike kumacinga na season obwire bija kuhika emondi zabo zije kuba zabanize tagamize minje njura nyinji enjure gwiro mu bwire so kibangwire kugira ngo batunga umusharuro gwigireyo aho kwe emondi zibazi kugendera mu season nabo echo nitebekanisa abahinje kutebekanisa sido mu bwire obwirobwe mu kwezi ku 12 no kwezi ko kubanza umuhinje nabana setting mbibo yeye then ukwezi kwa kubanza kwa ika hagati atebekanise kibirachi na cicecera kitebekanisa then ukwezi kwa kabiri 2015 entabire biri ready batandika ali planting aho kwenjura netandika kirako so umuhinje ka kujyale mu kwezi kwa kabiri emondi nizerera umunyeze 3 90 days koni twine monde zinde zikulenza mu kace zikasa nko mu birigana cyo nza kushobora aho twayika amiringo y'emonde yitwine kunka kucira munonga emondi nizerera umunyeze 3 kakuzihinge 2015 byo kwezi kwa kabiri yazite ko mwitaka akuje mbibi yaseri yatorana okuyabera yetebekanisize emondi naziryara 2015 byo kwezi kwa kabiri then omusande 3 nizimera zirwo mwitaka zaza kurwo mwitaka omusande ya kana ziba za establish mwene zayirize kusete ngo muntu abiri ubwirobwe atakabageremu nabanza yafuiramo mubazi kwati n'ubwero bukuziteganisa zaba zagumwitaka ushanga nyensha zaziteganisa umusiri so emondi azibagaramu ajazifuhiramo hawaho ukwezi kumwe yaza kuzifuhirira azibagara yaza kuzibagara then ukwezi kwa 2015 nabali kubagara ubwo ariyo nafuhirira round yo kubanza byakwike biro nkaga kwezi kwa 2015 naba yafurire mu round ya kabiri ubwo nizibani zizinga zikwenda ku floweringa umbwire bwo floweringa obwe niyo peak period izikwetaga kutandika kutungira mu kwenda mu enjura nyinji kugira ngo zanize floweringa nizibani ziteka hembi baha emonda hansi so zaza kuteka emondezo ubwirobwe nizende enjura kugira ngo emondi zihaga zibe mpango so then hagatomwe nitwa tufuhiriramo mubazi
akubye kigene ko twaba twine kugira ngo ubugwere butateganisa nangashe emondi zitababuka inshuro yabekanyire then ryaza kube 2015 kwezi kwa gatanu emondi ziba ziri kuisa emyezi 3 so omubwirobwe umwinji azaza kusenyesha 2015 kwezi kwa gatanu nibatanga kutebekanisa ukwenda kukule kubazisharura wabano uhinge emondi ine bigenego ryo kuboye no kushanga uri kwenda kugira ngo uhinge mbibo ozo kukole mbibo kugira ngo guza abandi bante mbibo zonga then aro kushanga uri kwenda ngo hinge ukole emondi zo kuguza empango kuguza nkaba kutwara mu matawuni no mu mahoteli Kampala kugira ngo ubone makasente so twani tuzihinga ni kirugire kigenego kitwine twareba binemu ebizuba abahinji umwe monde nzoma umwe zuburo mu itaka bwe nimwe nk'abahinji sabahinje bemondi mubahwerire muta kureba ngo emondi zaguma kirye kingwa cy'amano muri kabari ebo bari munonga hati nkanyo muhingisa umurimo gwanje gukora munonga no kuja nkayiko mu bahinji bakaganira nabo bakangambira bizuba kutunga umukwinge emondi nkakingwa cona nazo zino ubwere bwo kuziteganisa konka kukira munonga kikuteganisa abahinja bitu ni sosi yembibo iba kwihe mbibo emondi embibo yemondi ekire kuteganisa abantu binje habwo shingo kugira ngo research kacwekane gitwi naha yo teine capacity kagizire capacity yo kumara kwereza abantu bona bakwenda clean seed so abantu ntibashaka kuza mu butale bagura hari bagenzi babo so kuba kugura boshanga yagure emondi zitari verified zimwe zitaconze kumanya zigire mu sauce ribata so umushanga yagure emondi zigizire zine mu bugweri ka wilt okoma ukora ikirete koma kwe emondi so kakuzihinga no yobaye no musiri gubonira tere mufatareza nabo kimwe kikwetagisa ushanga emondi zayoma zikura ubona zaguma ziroma ushanga yakora rose so kushira munonga bino buzibwo koma kwe emondi so koma kwe emondi tukiriye kubegesa ku baza kugura emondi zembibo ayine kumanza yacondoza yamanya emondi zembibo ari kuziyanka hakwa wirutejo koma kwe emondi tikwine mubazi niko kureba kajundo mu rutoke nayo teyine mubazi so nazo kuzi kuba zagwere nziba zagwere so waza kuronda embibo oyiturashira kubegesa gendo ronde ha muntu okumanya ngo umusirigwe no gumanya kuko warebo gaha oyijo ugumana umutayayira umanya ngo ninza kuronda embibo hari akwa muntu mbasha kuyekorera embibo kuko madama abere yabagambira hanyuma ho so wamanya ngo umusirigwe gubere gutarime emondi zomiri umanya ngo ninza kugura emondi kuri so kucira kufa kuza mu katale ukagurayo ukashanga wagurira zigweye so ubundi buzuba kucira kushanga bine kubabuka kwe emondi nibazihinga ushanga nkati ziba bukire zona mabigona gaba bukire so azi kikushira kuretesho ezo ni fungal infections ezikuletwa nankeji enjura nyinji enjura ke kugwa munonga bahinjire emondi hina bahinja abatamanyirire kufuhira batamanyirire imbazi yo kugura kugira bafuhire emondi zabo so nabaninyegesa abantu ko kwinge emondi zawe kuzikweza kumera za ka stage ejineji zamara ko mwezi uyine kuba nogura umubazi akwandi bashaka kutayiminga season y'enjura so ko kuba zinjira mu kwezi kwa kabiri kwa kashatu no enjura ibaganekwa no kwezi kwa kana so obwirobwe uyine kuba no uyino kutekamo mubazi azi nicura kolesa fungicides imazi kucira kozesa nka fungicides eji abahinji bo nibagitanka kigutiya iburokale fungicides imwe nunika agrozebejo nibagifuhiriza kugira ngo emondi umubabo ko gutabasa kuziteganisa enjo yabanegwa munonga hati waho kafite ndezo kashoka fuhiramo ubu kuba bwa persistingire bushobana bwo bufu hati emondi gumeza meri kukura iri kureta mu babaganda gali nomu so waba no supplement ngone mibaze ndijo nongeze mibaze ndijo hati emondi gumeza mekura bwabo koko bugo kutandikira ushanga wagira umusharuro guboneye so fukumba no buzibu abantu bukabwine kunka ndi kugezo kureba uko muhingisa mu mwanyogu okunagizo kukibashobora na madama gumbere namugambire no mumaza birataka guteremo mukamugambire nti atamara wikataka giziriki ataka guteremo ko buko tujire twatambura mu mondomu twareba harimo buko kayibugeze kutegateganise mondi kunka namugambire nti rete teri mpangu munonga kunga nabwageze ateke mu mubazi so ejo nje bizukukira munonga ebi kuteganisa abahinji konkangirizo kubikuratira nko muhingisa kure kuna abayamba kugira bakamusharo murunji gwe mondi zabo ikigambo kimwe uruko sibura bakutureba so ndi kusibura bakutureba ninshaba kugira ngo abantu bejumbire mu kwinge mondi ni zera zirimo akasente kandi wabanuzihingo ku madama bere yatugambira hanyuma ho no iyo amakasente karunjo imbe kamajuma runjo gura prot sohera abana kituma wabasa kuba kutura kurunji omunsi ubwo rubutara kuteganisa yebare wanyegitaho aha program y'Obuhingi N'oburiisa twasiba umuri hamahambo umurukiga
district kandi ubuzima twantureba kwinga emondi ubwire n'ubwembeho enjura ni nyinjo muri kabare kandi umatu ryumbuire go kwinga mbwe nabahingi kuba kutunga enjura kandi nabo bahinga wareba Ainea kantachi ariyo nahinga emondi niwe twatandika nawe naneze monde zindi munezeye ayine misiri mingi negenda nesigasigana kuko yanatushobora cyo nakikora kwenda atunge sente nazo ziryo zitarumezi gamwe kwa kuba naenda kwera abana fizi nawe nabara na season mbwene natekaho emondi hati yahinga ukwezo kunda byare zindi na nokura to habyare zindi kwenda guma ine emondi aguma mu system atakabure emondi zo kuguza mbwene niyo ntaska ye yahaka kandi akozere mu byinji nko muhinje we emondi tuinaba ebo financial services mateka mu sente mu program yitweji aba wabano ndobuhereza bwa sente hiceraba ebo financial services itagirya bwe rukuru rishangwa bwizo bwera omutawuni kandi binamatajya gandi bashire noza kutunga obuhereza burungi obwa sente nakora na suse ndiyamuhaki aha kamera prevence akampora producer beka kwicirizo kutebekana sebisha nebi nyowe omuhereza wawe ndi Ivan Tusiime kambendezo kwara kurungi nitwa kajura kabakari mu kabare katuryeyo tugaruko muri mbara murari kurungi